Sudah siap, nak? Sudah. Nah, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silahkan Pak Ustadz. Ya baik, anak kami Satya Ulia Stakar ya, dari SD Muhammadiyah Magang. Soal pertama dengar nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Soal kedua dengar. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Soal yang ketiga. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idahum 'alaiha qu'ud. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah tuntas ya untuk Syifa Ulyas Safia Ulyas Syifa Sitaka. Dari SD Negeri Surobaru ya. Abinya mana abinya? Di luar ya. Oke, silahkan Pak Ustadz. Baik, ya anak kami Fatimah Az-Zahra ya. Ya, semangat ya soal nomor 1 juz 30 nak ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yataghamazun. A'udzu billahi
يتفرقون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ya, soal kedua. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Ya, soal ketiga. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul adzim ya. 3 soal tuntas nih Pak Ustadz. Ya, perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, ya, anak kami Rafifatul Abidah Nazwa. Di 2000 ya. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba
لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Ya, alhamdulillah, soal pertama selesai, masuk soal kedua. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Ya, alhamdulillah. Soal ketiga, dengarkan nak. Wallah, saya ulangi. Wallahu min waraihim muhit. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Robi Fatul Abidah Nazwa. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita mulai anak kami Naila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Soal kedua. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ya, ketiga. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuntas ya Naila ya. Ya. Oke, perhatikan baik-baik Pak Ustadz ya, kalau ada bel ya kan, bel sekali tenang aja. Itu tandanya ganti soal ya Pak Ustadz ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik, kan mulai anak kami Nadia Lesa Davina ambil soalnya juz 30 nak ya. Betul ya? Oke. Dengarkan nak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahul dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah. Ya, alhamdulillah. Soal pertama selesai. Soal kedua dengar baik-baik nak. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal
تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. Ya, alhamdulillah. 2 soal selesai, satu lagi soal terakhir. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah 3 soal tuntas, tidak ada bel. Ya, tapi kita lihat dulu nih gimana komentarnya dari Pak Ustadz Rafi. Silahkan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, biar kedengeran kelas 6 SD. Iya, baik. Perhatikan Pak Ustadz ya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, nah kami Wildan Al-Basir ya. Semoga perhatikan bagus, jangan buru-buru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadaiqa ghulba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم
Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuntas Wildan.